yung hapon, gabi, buntag, tanan na. Kuan na, sa daron? 29, dahil taron, April 29. Mata na sa ana. It's 4:30 na. Mag 4:30 na sa hapon. Unya. Karon pa ko nag-vlog. Kabati mong ana. So, manglakaw ni kuan ni Ruth. Mga ako reservation sa Vietnamese restaurant. Dire. First time na mo dine in dito. Mata na sa ana. So, naiyang lola dire. Buhig yapon akong tulips. Agoy! Agoy! Yeah. Nag-order dahil ko ani bago siya naabot. Ani duha ka buok pang limpyo. Anya, nakalimot ko pakita ninyo. Gahapon napalit ko gamay kayo dahil. Abi na ko mas medyo dako-dako siya. Gamay kayo siya nga rice cooker para di na kayo kaugdagang rice ni Ruth. Char. Ang akani siya madako. Pang ko ano lang ba kung naidaghang tao mo ari. Sa iyam guning mama. Hello! Agoy, 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 agoy. Agoy, 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 agoy. Agoy. Maybe that's it. Where is it? That one. You sure? Yeah, a little bit. It's okay. Slaap, hè? Yeah. Yeah, that's why. How much is it? We'll see one because Auto? Zal ik het er even afdoen, maar anders lijkt het heel tijd of er iemand zit te kloppen, of niet? Ja, dat doe daar gewoon eerst. Hè? Papa kusje? Papa kusje? Papa, kusje. Kijk dan eens. Mama ook. Mama ook. Oei, oma. Ja. Hè? Dat maken wij wel, hè? Kawat-kawat may lakaw kay. Mahilak ni. Kan ik iets drinken Mas van? makabantay ni nga mulakaw mi. En ik heb Lakaw na mi. Madong na mi og den boss. Originally, kuyog na mo si Ana. Pero kuan. Ni ingon ang mama ni Ruth nga magbibisit lang sila. So, kami rang duha. Then we can eat properly later. That's Don, no? Of meat. Yeah, that's the father, yeah. Father, yeah. That's So- the father of Dennis. The half mother. Yeah. Extended no ang birthday celebration ni Ruth. Sana all. Grabe. Sana all. The Fish. fish is the normally on Fridays they don't park there anymore. Okay. Yeah. Only Thursdays now because on Friday it's another one. Thursday it's another one too. It's another store ba. Na ay fish truck ba. Unya ato ko mapalit og gibling kanang deep fried nga isda. Maura na isda nga kayang kauno ni Ruth. So anyways, excited ko sa pho. Ano ba? Yeah. Pho. Fa. Ambot nga na si Ruth, umingon mo siya pho. Katong dito pa mig Vietnam. Dili siya sunny today no, pero init. Kungaw. Ang init. Is the AC on? Daghang farm fields ba? Don't know? Don't know? It's a farm area. Yeah, it's farm. Yeah, yeah. There are many farm fields. Yeah. So ganahan ko nga na moagi mi mga kuan bahawan kayo. Walay bungto diris ila. There are no mountains here. In the province, not. Nay Limburg, yeah. Another province. Province? It's a province. Provincie, ja. Limburg. 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 Doon na siya sa German.
Are you excited? Taste my farm. Yeah? Excited for your farm? I'm excited, yeah. Yeah, too bad they don't have kumtam and They never know, bro. buncha. They don't have buncha. But I already checked their menu, They don't have it. They have kum or rice meals, but they don't have the grilled pork. I only saw like on the menu it says bacon, so it's more like buncha. Yeah, I'm a little bit jealous of Joost, Ruth's friend. Okay, he's now on vacation in Vietnam, but he's not really eating Vietnamese food. I think he's not a big fan of Vietnamese food. Yeah. He's eating McDonald's and things like that. I don't think he's... We're on the way to Tabogon. Yeah. Yang ko ano, murag kapitol ko no, hay ba? Kani. Basta nanya, makitaan ninyo siya kana nga building. Meaning na nami syudad. Na nami city. O kana mga kuan ni mga sakura pero karon wala utang no. Naa nami sa city. Vietnamese restaurant is called VinPearl. Dool ni siya sa or naadjud siya sa it's basically at the central station, no? Yeah. O naadjud siya sa Den Bosch Central Station. So if naa ka sa Netherlands and then ganahan ka mo try og Vietnamese food, I think there's only one Vietnamese restaurant in Den Bosch. Pa ko kabalo kung naa ba sa lain, but napay lain. But yeah. Lami siya in fairness. Nakatry na si Ruth og kuan. Take away lang katong lockdown pa. Lami sad siya. So i-try na mo siya dito. Lami ba jud siya. Are you really hungry? I can eat. Mas ganahan ko sa Den Bosch dire sa Sertogenbos or Den Bosch kaysa sa Eindhoven. Dool-dool po siya nga syudad sa amo Eindhoven. Pero ang Den Bosch magod ang iyahang kuan ba, ang iyahang aura, ang iyahang ambience kay Netherlands gyud ba. Kay old man siya og kana. Napay mga old buildings ana. Pero ang Eindhoven man gud kay modern na kaayo. Dapat yung tao. Init man kung mga tao na ana sa gawas. Diba? Kaya akong ganahan sa din. Mga old buildings. Naana ta sa station. Kita na nato ang Drac. Ang Golden Dragon. Are we gonna park here na lang? Here's not allowed to park, it's only for taxi. So I try on the other side. Dara ang Golden Dragon. Siya yung nagada diri sa news. Dito nga side ang station. Police. Park na may. Ano siya sa kuan? Sa Den Bosch, may station. And then ang kuan ito. VinPearl. Nanami diri, abat nami. Hey, welcome to Bubble Tea. Oh, they also have bubble tea. Wow. We're here now. So I hope... Oh, it's not busy, so I think we can just go in, no? Maybe we're the only people. Je hebt dan Luigi of Ruud wat later. Luigi. G. Hoi. Hallo. Ja. Hoi.
Ja, ja, jullie ook? Ja, lekker. Mooi. Hello. Try this one now because I've tried this one already. Okay. Try this one later. It's just what you want to try. Yeah. Heb je honger? Een beetje. Oké. No, actually, I can eat. Ja. Reminds me of Koyan. Lanterns. Or you want more? More. Highlight. Oh ja. Birthday boy. Ja. Birthday ja. Kauna sirut. Naunta. Muna yung magihuwat ang fa. So, ako kahurot, sirot ang matiwas. As usual. Tighurot. Kami kayo maragid ko naa sa Vietnam gud kinuod. A few moments later. Og nalubat na dayon ko sa phone na sa atong gamit ro no. Padong na mi uli. Akoy, grabe kabusog. Akong tiya nagbudlot og maayo. So mao na to ang among pa-vlog. Short vlog ba ni? Di ko sure kung short vlog ba ni. So extension ron sa birthday celebration ni Ruth ba. Char. So manguli na mi. Salamat sa pagtan-aw. Kita-kita na punta no sa sunod nga video. Nice kayang weather. So mao lang to. Babush, mush babush. Di na nako ano si Ruth kay nag-drive naman. Babush.